Assalamu alaikum, hurmatli bekendişler. Bugün Жалал Абад областы Жалал Абад жылқы базарындамыз. Бүгін 5 апрель. Бұл жерде алынған сатылған аттардың бағаларын білесіз оңдар. Қолдан келісінше тартамыз. Сіздер каналға қаталып, жақсы ой пікірлерді комментарийге жазып, қолдап тұрасыз оңдар. Sen aytgan qo'sh deganga men sotib olaman. Ot qanchaga sotib oldi akalar? 108 ming so'm. 108 ming so'mga mana shu soda bo'lyapti oğlum. 108 ming so'm. Yangi altından o'tkazdi. Bunu at 121 ming so'm oldu. Soyuş kalındı bu. Aylandırıp. Akalar qanchaga satıldı? 120 ming so'mga satıldı. Ihe, motorga qatı bu. Şulay qo'janlar. 120 ming so'mga mana shular satılib turibdi onlar. To'rat qancha ekan aka? 200 ming so'm ekan. Ko'gat qancha ko'gat? 120 ming so'm, ama zo'r aytib. Yashi nega bunday? Yikas. Baykiler qaysi soda oldu? Bu yerda bir sat. Yo'q, yo'q qoldi. Yo'q bu yerda. Nara qayda? Yana. Sola. Sol. Yo'y, ohoy. Ohoy, ya. Ya ko'gat. Ana, oy. Umi. Oy boy, o'chirib qoldi bir-birini. Oy boy. Yep, oyunda salışat endi bular. Salış qilgan aka. Salış. Bo'ldi. Ey, urushga desang edi. Aynen ko'kat yomon salat ekanda. Tuzda. Ana, yeni cerdesi başladı. Qancha? 800 ming. At qancha ekan at? 95. Biroq ko'z oyga turganday qo'mna. Жаңылып oldu bu. Eski o'xshaydi. Jigit shu ko'chaga o'tib so'rab qo'chadi. Bası qancha ekan?
Bilgen sayapkerler kılış gerek değil mi? Tatsın o biraz sonra kalacaklar. Lan yaşın ne? Siz niye özgürce adamla satarsın? Motorun arkasından satıyor. Sodan şırgı kılay. Kançaga üzüldüler. Aka siz düşmeseniz bu oyt da ye. Aleyküm selam. Yavaş yazsın. Selamun aleyküm. Aka bayasın. Aka siz tatmasanız el görmeydi aka bunu. Yani ne oldu da komentar yazıyor. Aka kança oldu? Kança? 125. Devatas mı 125? 25 mi devat? Cüzgü aldınız mı? Aa, cüzgü aldınız mı? Gel. Zor bol. Kalleler zor gene. 100 milyon. Yaxşı, nasipsin. Qaysi kanal? Aqtulpar degan kanal aka. Aqtulpar degan mono jetkira basqanda ikkita shashlik olib beraman. Kim bosadi? Birinchi. Ovan. Shuni nima bo'ldi? Kommentariyaga yozsin aka. Yo'q, qattiqshib topta olasizlar. Nereda bostir liboyindan. Liboyini bostir, o. Polvonlarga tavba. Mo bosib ko'rchi. Yo polvon. Telefon сөйлесмесін, ha? Келгілей ойын башталды. Мұны жеткіре басқанға шашлық алып береді екен, екті. Мұны дакаса жеткізген адамға екті шашлық екен, короче. Екті шашлық екен. Жеткізсеңіз екті шашлық алып келсін, аке. Жеткізіш керек екен. Здоровыйрақ екен, ha? Hele basayım mono, iki shashlik olib beraman. Jetkira basqaningga bas. Argen görç. Yetkirip jet, iki yolu var. Yetkizseng. Iki yolu, he. Tegizishing kerak ekan. Bir bo'ldi. Bir bo'ldi. Yo'ldoshim bor, yo'ldoshim. Yo polvon, yo buni bosib. Hoy. Hoy polvon. Çol. Gerçi dişikaya berchi, dişikaya jetkirip. Jetkira almay qo'ydim. Dişikaya ben jetkirip. Falan aşağıda şöyle bakın. Öyle jetkirip. Jetkirip sana bilesin. Görç. Yo gelgilayım yerda baştaldın aka. İki yolu yetkizersin. Birele yol. Birele yol. Ming so'm. Kim jetkirse? Ming so'm. Argenda ming so'm ekan. Ana argenda ming so'm ekan. Eğer aşka basmay jon deysiz. Yumoq. O da. Ming so'm mutan, sırası. Çata o'xshamay qoldi. Keyingi bozor olib kelamiz yerga. Bossin o'sha. 1000 so'm dedim, 1000 so'm bo'lsa 1000 so'mdan. Oo. Jetkira bossin. Молодец siz ham aka. Kishni qiziqtiruvdi buldag'ichi. Kaç ekan bu? Beytga bu jo'nlamini oldi. Ot qancha bo'ldi akalar? Bo'ldi, bosni aytib qo'ying aka. 85 mi? Aka siz topmaymi? Yüzünden gitarçı. Bo'ldi. Al jetkira. Bos, yo'ldosh, bos, yo'ldosh. Polvonga ketdi hozir polvonga. Polvon kuchisiz hozir. Qana aka bitta qarmangchi ham.
Zato şaşlık var eken. Jetpey kaldı. Tigiz geliyor. Bir tigiz sen Onun uzundan mı jetpeydi amca? Kayçılaş ötüp edetkene bunlar bastana. Buna bırak çıkamazsın. Min ala öğresin sırasında. Jetkisen min al öğretkesin. Bir kol benimle mi? Tukum jarganda kılış gerek ekan, değil mi? Ha, tuxum deyapsın da chiqing mı? İki kol kopya saçlık. Ot qancha ekan aka? 350 ming. Yok ey. Yok ey. Yerga cheyin kelayotgan yoqqa nima bo'lib qoldi? Noya qiladi oldu. Chaqirmagandan qiyin bo'lib ketdi. Bir raqam. Qancha 600 kilogram deyip? Ti min ala öğretkesin. Tigiz öyle. Aka shu Mingni sen verem dedim. Ulan ben dedim. Tigizsen 1000 so'm, utup basan 500 so'm veresin. Doy, al. Basar. cho'chvoyda aytsa olaveradiganmi jetkizish? Jomoq. Onu kayçılaş ötüp etken yani. 40 dedi. Sen gördün mü? Allah basıp durdu falan at geldi. Onu lan bırak. Ekolog jetkizish. Kolop dedik kan. Aman sen de sınavda bu. No. Evet, siz yetkireceğim mi onu? Ekşaşlık et. Jetken adam video koyuyor. Palvan. Sen yetkiresin onu. Basasın ekşaşlık. Jettele. Bo'lmadi aka. Gel palvan bir gör. Polvon gelen bir ko'rib qo'yaveraymi. Bundaylar bosasin bo'lsa bo'ldi, bo'lsa yo'qda. Zato shashlik yeb qolasin bu yerda. Jetti. Jetdi. Şey jetken yok. Tegizish kerak ekanda. Bir daha. Tigizi turib zo'rtab qo'shay. Bundan beraqa ko'rgöz olsa. Beraqa ko'rsatasiz. Sraz kameraga elashgan bo'lsa bir shashlik ekan. İki şaşlı ekan o'zi ham. Ya palvan. Hadi bak. Sen yetkiresin. Bir basasın ekşaşlık. Jetkizsang iki shashlik olasiz sразу. Buyoqqa kirasiz. Buyoqqa kameraga ko'rsatasan, ne? Ko'rasiz, ikki qo'lda o'ysin, bir qo'lda o'ysin biroq. Yetkiresin ekşaşlıktan öğrensin. Bunlar. Sizga jetkiziyor, bir qo'lda, ama ikki qo'lda so'ng bo'lmay qoladi. Ber, ko'rsat. Ha. Bir qo'lda, ya, bo'lmay qoldi. Ichesini yo'q qoldi. Yomon kuchligan biroq no bo'lay. Ot qancha yap polvon? Bosi 300 ming so'mga. Aq tulpar degan kanalga chiqadi. Qancha oldi aka? Bu yerda boshqa. 155 ming. 155 ming ekan. Qancha azmat tutdi, azmat. Sal yandan tartib tutam men. Ko'kat qancha ko'kat? Ya o yoqda qolib ketdi, egasida qolib ketdi. Ketib qoldi ani. Az tav kelaman da aka. Qatding.
Bayaki at qancha? Qanday yaxshi? Qancha oldi atdi aka? Pishdi? 140 odasi uchasi ya. Sizga bostirib qo'yay. Ko'kat qancha ko'kati? Assalomu alaykum suyuvchilar, Жылқы germandari. Makey bugun Jalobod oblasti. Moken bir kundu jergesden şol sizleri көрүп турган тектүү жакшы аттын балдарынан сатууга чыгып атат тугандар. Тектүү дегенде баягы чекирге барат экен тугандар, 490 баласы экен. Магей, жыяны бар. Бирок жашы азыр пишти болуп калыптыр тугандар, 3 жаш болуп калыптыр. Ошо кулунунда чоң пулга алып барып, үйүндө жазга чейин карап талага кое берген бойдон быйыл жазда кармалыптыр да. Ушунда 1 жашында кое берип, 3 жашында кармалыптыр да бул. Макей жакында таладан кармалып келиптир. Былтыр үйрөткөнү кол тийбей, бош жүргөн экен былтыр дагы. Ушундай тугандар. Ака келип телефон номерди айтып, дагы өзүңүз маалыматын кимден кантип келген айтып койсоңуз жакшы болот ака. Ошо Алтынбек бул 8-дин баласы куда каласа. 490. Далили менен куда каласа. Жазга 3 жаш болуп калды, үйрөтүлдүк. Былтыр үйрөтүлбөй калып кеткен экен. Ошо Бою канча чыгат ака? боюн билбейм. 50 чейин, а? Ооба, 50 чыкпаса керек азыр, чыкпай дели. Калдык 47. Ишинде болсо керек. Чамада. Чекирлер бирок өзү көп чоң болбойт. Анан чоңойгон 2 асыга чейин чоңойот дешет го экен булар да. Ооба. Жаңа сыйдан кийин сынна чыгып кетти булар. Жаңа сыйдан кийин сынна чыгып кетти. 1 жашында кой берилген бойдон таза от дагы жем дагы жеген эмес. Талада жылкы. Только талада жүргөн, а? Биз акында жылкыны үйрүп алып. Ака телефон номерди айтып, анан басын айтып коелу ака. 559 менен. 810606. Bası. Bası 140.000 kemi var. Bası 140.000 kemi var. Öz aka onun kulundarı 140.000 bolsa gerek ha? Azırak sıltık hazır 100'e gerek. Allah. Alıp ayrı koyuyor. Bunun olsa da olur. Linya taza da kalasa. Çakam olsa isini daha çalıp baylanışıp sudalaşıp olsun. Koldan gelisince tarttık eğer bir sebep olup al. Kimler bilen kolun ötü nasıl olup katıram olsa. Bargan жерine өр берекелі жақшаттардан болып басын. Кетсекір. $230.000 сомға сатылып тұр өшілат. Болды кәм. Теп көрішілерін атынан сыйлап қойына. Сразу подписка, лайк побягы. Поделиться дагы. $230.000 сомға кетті. 146.000 сом болды şu көбәк. Жаңы жүгөн, жаңы тердек қалып кетті жүзі. 146.000 сом. Анасы саға содан қайнаған жерінен мына Ана кайнап чыккан жеринен да мына ке. Кайса сода болду да экен. Сода кылып атыптыр. Барбек, болду-чу. Уларбы. Кайса Автулпар деген. Мына сода болтабы? Канчага сода болтот? 145 kalındı. Болду-чу, айна. Уларбек, расын бу. Ya ana aytпай, bagını örgülü aka. Канчага сода болтот? 5 kal sat. 6 versin. Meni qarab qo'ychi. Al ör. 5 lira almay. Ne berti şaftan. Gel ularga kishine jetlaydi.
Cizelik 1000 so'm bo'lyapti garaj. Yaxshi at, zo'r at deb aytib o'tadilar shuni. Qancha qasir ona taka? 45 ga aldı, 50 ga bermeydi. Aqpulpar o. YouTube'a giresinde Aqpulpar deb cezasını çıkarttık ha. At qancha ekan at? Yerda qancha var? Onu hatta biraz ot koy. Yarım. Bütün içi. Bak. Allah aşkına. Öyle söyledi de